Dragi gledatelji, dobar vam večer i dobrodošli u Otvoreno, u kojem večeras raspravljamo o regionalnom preustroju Hrvatske, o sudbini hrvatskih županija i općina. Moji su gosti, gospodin Robert Podolnjak, potpredsjednik Sabora i član Mosta nezavisnih lista. Dobar vam večer. Dobro večer. U našem studiju gospodin Goran Pauk, predsjednik zajednice županije, župan Šibensko-kninske županije, inače član HDZ-a. Dobar vam večer. Večer. Naš gost je i profesor Ivan Koprić sa Pravnog fakulteta u Zagrebu, stručnjak upravo za pitanje kojim ćemo se večeras baviti. Dobar vam večer. Dobro večer. I gospodin Zlatko Komadina, član SDP-a i župan Primorsko-goranski. Dobar vam večer. Dobro večer. No, na početku emisije, prije nego što se posvetimo tome, ja ću vas, političara ovdje u studiju, zamoliti da se osvrnemo i da me komentirate događaj koji je večeras okupirao naslovnice svih portala, a to je informacija o fotografijama ministra Hasanbegovića s kapom nalik na ustašku koju je objavio časopis Novosti, a fotografija je originalno objavljena u časopisu Nezavisna država Hrvatska, koji je krajem 90-ih izlazio u Hrvatskoj. Izdavao ga je zet Ante Pavelića, u impresu mu je kao jedan od članova redakcije bio naveden i ministar Hasanbegović. Možete li komentirati situaciju? Pa evo, dok sam se vozio ovamo, naravno Face i portali bruje o tome koliko sam uspio vidjeti. Ja slabo sam uspio vidjeti tu kapu, ali sam uspio shvatiti da je on to uslikan kao pripadnik HOS-a. HOS, koliko sam isto tako upoznat, je prihvaćena kao regularna hrvatska postrojba. I ako je to napravio u tom kontekstu, onda je on suborac, onda kapa dolje. A što se tiče činjenice da je uređivao časopis koji se zvao Nezavisna država Hrvatska... Žao mi je, mislim, nisam u stanju iskomentirati sve što je napisano, ali naravno da ne možemo podržavati bilo kakvu ustašku filozofiju ili nešto slično. Međutim, mislim da se gospodina Hasanbegovića stvarno stavlja u kontekste kojima on kao osoba ne pripada. Gospodin Komadina, isto pitanje? Pa ja sam izrekao stav, mislim da i na društvenim mrežama, mislim da je ostavka najmanje ili razrješenje gospodina, ako je slika i autentična i ako su iskazi točni. Naime, meni je nepojmljivo da uopće u Hrvatskoj imamo polemiku o tome što je antifašizam, a što je ustaštvo. Valjda su sve stranke Hrvatske bi trebale biti istovrsne po stavu oko toga da je antifašizam temeljna hrvatska vrijednost koji je u preambuli Ustava i koji mora biti pretočen u hrvatske zakone. I da nitko ko veliča fašizam, ksenofobiju, jednostavno da represivni aparat to mora kažnjavati. Znači, mi ne možemo dijeliti hrvatsko društvo. Moramo imati isti stav i HDZ, i Most, i SDP. Da je antifašizam tekovina moderne Evrope. Gospodine Podolnjak. Jutros dok sam se vozio prema Zagrebu, zapamtio sam, bio je intervju sa premijerom Oreškovićem i bilo je pitanje oko ministra Hasanbegovića i premijer je rekao da je za njega gospodin Hasanbegović uvjereni antifašista i da vjeruje da će biti dobar ministar. Ako je to tako, ono što Most očekuje od ministra je da jasno kaže da je uvjereni antifašist i da se jasno ogradi od ustaškog režima i svih zala koji je, dakle, iz tog razdoblja NDH. Dakle, to je nužan, prvi, bezuvjetni, dakle, uvjet za ministra da na taj način jasno se obrati hrvatskoj javnosti. Ako se i pokaže definitivno točno, jer ministar je večeras veći dio navoda negirao, da je doista surađivao u časopisu Nezavisna država Hrvatska, je li to za vas razlog za odstupanje? Ne, sad nemam, evo, danas pregled onoga što se događalo prije 20 godina, čak nisam ni čitao u portale, ali Mostov prvi uvjet je, dakle, da ministar vrlo jasno, nedvojbeno se očituje i da kaže da se ogradi od ustaškog režima i od Nezavisne države Hrvatske, da jasno izrazi svoj antifašizam i to može biti, dakle, temelj da se gradi povjerenje prema ministru. To je upravo ono što je gospodin Orešković rekao jutro dok sam ga ja slušao. Želite li vi komentirati situaciju? Ne, ja sam samo mislio da ćete otkazati emisiju zbog ove vijesti. Nećemo otkazati, ali moramo čuti mišljenje. U slučaju da se pokaže da je doista časopis Nezavisna država Hrvatska, dakle, bio među ostalim i dijelo gospodina Hasanbegovića, trebali u tom slučaju odstupiti, ako je to točna informacija? Pa mislim, ja stvarno ne bih nagađao o tome što je gospodin Hasanbegović učinio, kad i u kojem momentu i što ako i što ako ne. Mislim da smo svi ovdje izrekli stav oko kojih se biti svi slažemo. Da smo apsolutno protiv bilo kakvih totalitarističkih režima, mi svi ovdje u politici, a sigurno i Hasanbegović, i protiv ustaštva, i protiv fašizma, ali i protiv komunizma i svih takvih vrsta režima. I da
Moje je duboko uvjerenje da gospodin Hasanbegović po svom svjetonazoru ne pripada tom svijetu. Hoćemo li čuti njegovo obraćanje sutra, znate li možda? To ćete morati pitati gospodina Hasanbegovića ili premijera, ja to ne mogu znati. Prelazimo mi sada na našu temu, a to je preustroj Hrvatske. Kolegica Čović pripremila je uvodnu reportažu. Hoće li regionalizacija uprave izazvati prijepore između partnera na vlasti s obzirom na to da imaju različite poglede na regionalni preustroj? Premijer tvrdi da neće. Glavna poruka tu je bitno je efikasnost i to smo komentirali, da tu je bitno efikasnost i da je samo održavnost i to je bitno na kraju. Ukoliko je jedan grad ili županija ili općina mogu sami funkcionirati, onda ćemo to kao jedan plus. Ukoliko to nije taj slučaj, onda ćemo trebati gledati za druge modele. Jutarnji list početkom mjeseca prenosi informaciju visokog izvora iz Ministarstva uprave prema kojem bi Hrvatska do 2017. trebala imati 5 do 7 županija, odnosno regija. Za to se u svojem dosadašnjem radu zauzimala nova Mostova ministrica uprave. Ipak u našem dnevniku nije to ni potvrdila, niti opovrgnula. Tvrdi, prije svega sustav mora biti djelotvoran. To znači da usluga mora biti efikasna, kvalitetna i mora imati opravdane troškove. Naravno, cjelovita analiza se radi. U Ministarstvu uprave će se pokrenuti upravo takva jedna analiza gdje će se definirati vrlo jasni kriteriji. Jedan od kriterija je naravno i broj stanovnika, ali i niz drugih kriterija. A evo što je predsjednik Mosta Božo Petrov o regionalizaciji rekao u Otvorenom u predizbornoj kampanji. Moj prvi prijedlog je bio da kompletna dolina Neretve bude jedna općina. Dakle, nama nije nikakav problem uklopiti se ukoliko je to nešto što će doprinositi cjelokupnom razvoju Republike Hrvatske. Čak u tom trenutku sam rekao da je možda moja ideja preradikalna, ali ono što se može napraviti, ako je ljudima jako teško odreći se, jer oni to smatraju dijelom svog identiteta, može se napraviti savez lokalnih samouprava, možete napraviti drukčiju reorganizaciju, ne moraju odustati od svojih općina. S druge strane, stajalište HDZ-a je jasno. Teritorijalni preustroj da, ukidanje županija ne dolazi u obzir. U prilog tomu i Hrvatska zajednica županija objavila istraživanje prema kojem se čak 90% građana protivi smanjenju broja županija. Smatramo da imamo poprilično argumenata na našoj strani i da neka druga podjela Hrvatske je izazvala poprilično velike probleme. Gotovo 50% ispitanika smatra da bi to prouzročilo daljnju centralizaciju zemlje i na kraju dodatno podijelilo Hrvatsku. Pitajte Hrvatsku udrugu poslodavaca, pitajte Hrvatsku gospodarsku komoru, pitajte Hrvatsku obrtničku komoru sa kim imaju najbolju suradnju. Sa županijama. Nije presudno koliko će Hrvatska imati regija, već kolike će biti njihove ovlasti, smatraju u IDS-u. Zauzimaju se za Istru kao zasebnu regiju. Istra je apsolutno gospodarski samoodrživa. Mi godišnje preko 800 milijuna kuna uplatimo više u državni proračun nego što nam se to vrati. Prema tome, niko nije 90. godina dovodio u pitanje samostalnost Istre, vjerujem da to neće činiti niti danas. Preskupu, preveliku i neučinkovitu javnu upravu treba racionalizirati, smatraju u HDSSB-u, ali se izričito protive autonomiji bilo koje regije. Ni na koji način dezintegrirati Republiku Hrvatsku. Ovo se radi isključivo o administrativnom preustroju, ali nikako spominjati nikakve autonomije bilo koje regije od Republike Hrvatske. I dok neki govore da na državnim jaslama preživljava čak 250 općina koje godišnje od države izvuku i do 90% sredstava, drugi smatraju kako je nepravedno da od 100 kuna stvorenih u državi 90 pripadne državi, 5 gradu Zagrebu, a samo 5 svim ostalim jedinicama lokalne samouprave. Svi su složni u jednome. Sustav je neučinkovit i nepravedan i treba ga mijenjati. Kako? To je već malo teže pitanje. Gospodine Pauk, čemu služe županije u zemlji veličini Hrvatske? Služe onome što je propisano u Ustavu, znači da obavljaju poslove od izuzetnog interesa za tu područnu, odnosno regionalnu samoupravu. A to su poslovi školstva, zdravstva, prostornog urbanističkog planiranja, poticaja gospodarstva, pomorstva, planiranja mreže zdravstvenih, kulturnih, školskih institucija. To su ozbiljni poslovi kojima se bave županije i kvalitetno ih izvršavaju. I svaki onaj posao kojega su preuzeli od države obavljaju kvalitetnije nego što ga je država obavljala. To je definitivno. Znamo zato što to radimo.
i ja i kolega Komadina. Bilo da su poslovi građevinskih dozvola, bilo da su poslovi školstva, bilo da su zdravstva, bilo da su socijalne skrbi. Ono što mi obavljamo na županijskoj razini je puno bolje i puno kvalitetnije nego što je država obavljala ikad u toj djelatnosti. Gospodine Podolnjak, ako je tako, zašto onda Most i u onom upitniku o reformama koji je poslan SDP-u i HDZ-u, među ostalim eksplicite tražio potporu za smanjivanje broja općina i županija, čak da se to propiše i Ustavom kroz neki rok, definiranje minimalnog veličina općine i tako dalje? Da, mi smo u Mostu bili uvjereni i još smo uvijek uvjereni da Hrvatskoj predstoji jedna značajna racionalizacija na svim razinama samouprave. Naprosto, Hrvatska je premala država da ima 576 različitih jedinica lokalne ili područne regionalne samouprave. Naprosto, po glavi stanovnika imamo previše političara. Mi to jednostavno ne možemo uzdržavati. A političari generiraju samodopadnost. Svaka jedinica u kojoj su oni načelnici, gradonačelnici, župani, naprosto mora postojati. I mi jednostavno generiramo stalno iznova neke nove i nove jedinice i nikad kraja. U 20 i nešto godina proizveli smo ogromnu podjelu Hrvatske, rasparcelirali na stotine malih samodopadnih jedinica i to naprosto nije dobro. I ne možemo ići u beskonačnost povećavati broj jedinica koje su sve manje učinkovite, sa sve manje poreznih prihoda, sa sve manje javnih od županije ili od općina? Gledajte, sve treba promatrati u cijelini. Mi naprosto ne možemo jedan komadić izvući i reformirati jedan dio sustava. Treba gledati sve. Naprosto ne možete imati u vidu samo županije, gradove ili općine. Mi znamo u ovom trenutku da su gradovi najjači segment lokalne samouprave. Po svemu. Po funkcijama koje obavljaju, po prihodima koje imaju. To je, ja bih rekao, stup lokalne samouprave. Međutim, veći su nam problemi između županija, recimo općina, jer nam se primjerice općine ne mogu brinuti o osnovnom školstvu, pa smo to prepustili županijama kojima to zapravo ne bi trebalo biti u nadležnosti kao regionalnim jedinicama. To su neke, evo, kao primjer nenormalnosti u sustavu koje mi imamo. Gospodine Komadina, jesu li jedinice lokalne samouprave plod samodopadne promocije političara? Pa prije svega su proizvod zakonske regulative u Hrvatskoj. Dobro. I nju su donijeli političari? Pa donijeli su je političari, ali oni sada postoje. Sada ukidati na prečac i preko koljena rješavati, to se tako ne radi. Prije svega to je pitanje struke, da tako kažem, modeliranja prihoda, rashoda, ovlasti i tako dalje. Administrativni ustroj je samo mjesto i način provedbe. Imamo u Europi i sitnijih jedinica, imamo i krupnijih. I jedan i drugi model može biti uspješan, samo zavisi što ste mu dali u zadatak. Mi nismo ni sad proveli Ustav, što je rekao kolega Pavuk. U Ustavu piše da županije upravljaju gospodarskim razvojem, prometom, infrastrukturom i tako dalje. To nije točno. Zakonima to nije nama dato. Ali činjenica da je točno što je rekao kolega Pavuk, da su unaprijedili konkretno, ja ću reći u našoj županiji. Mi gradimo rive i trajektna pristaništa. Od Austro-Ugarske se nisu gradila. Upravljamo pomorskim dobrom, imali smo 5 milijuna prihoda, sad imamo 50 milijuna prihoda kroz lučke uprave i održavanje pomorskog dobra. Građevinske dozvole izdajemo daleko efikasnije nego što ih izdavala država. Ali sve bi se to moglo raditi ako bi županije bile ili veće? Ne znam da li ste koristili talasterapiju, opate ili crikvenice. To su danas kućice u cvijeću, respektabilne bolnice, bile su ruine kada smo ih preuzeli od države. Biste li to mogli raditi da su županije naprosto veće? Bi. Pa, mislim, prema tome, osobno mislim naš i stranački dokument zadnji koji smo donijeli, plan 21, pogled decentralizacija koji sam dijelom i autor, govori o regijama. Međutim, regije po meni trebaju služiti da decentralizaciju države na regije. Sadašnji sustav sa 20 županija je teško državu decentralizirati na 20 regionalnih jedinica. Ali isto tako nisam za ukidanje na prečac. Pa prije svega se treba provesti referendum. I sadašnji zakon kaže da se pripajanje i razdvajanje rješava da se građani izjasne. Kako su nastalo 80 novih općina u Hrvatskoj, tako da 80 ili 100 novih od 93. Tu negdje. Nastalo je izjašnjavanjem. Koliko vidim, svi su se izjasnili da imaju općinu. Do sad se niko nije izjasnio da je nema. Niko do sad nije. Gospodine Kopriću, jesu li onda županije dio problema ili neiskorišteni potencijal? Da prvo to riješimo. Cijela ova priča prepuna manipulacija svih vrsta i pogrešno korištenje izraza, uključujući izraz efikasnost, kojim je zapeo za oko. Dakle, postoji efikasnost na razini jedne organizacije, jednog čovjeka, postoji efikasnost na razini društva. I ono što bismo mi trebali postići, jednu društvenu efikasnost.
a ne efikasnost pojedine jedinice. To je jedna temeljita zabluda, jel? Dobro. Drugo što ne znamo ili što se do sad nije pojavilo u ovoj raspravi je pitanje kako su uopće nastale županije i zbog čega. To ste pitali na početku. One su nastale u sasvim jednoj drugoj koncepciji države gdje su one imale i urede državne uprave. Dakle, bile su jedinice državne uprave i nešto malo su imale samouprave. Ovi koji su iskusni župani se toga sjećaju. Dakle, 2001. je došlo do redefiniranja njihove uloge i zapravo su bile pred ukidanjem, budimo realni. I ono što ih je oživjelo je upravo ovo što je spomenuo kolega Podolnjak. Dakle, činjenica da su s druge strane postojale brojne, ne samo male općine, nego i gradovi, koji nisu uspjeli preuzeti poslove koji su tada Ustavom bili određeni kao lokalni poslovi, dakle poslovi gradova i općina. Od svih gradova samo 33 grada su preuzela te funkcije. Za sve druge je to onda su počele obavljati županije i tu su se uspjele dakle ukotviti u jednoj situaciji koja je sada protuustavna zapravo. Ispravite me ako grešim, ali čini mi se da ste mi jednom prilikom pričali da čak ni županija na početku nije trebalo biti ovoliko. Ne, nije. Bilo ih je predviđeno, ja se moram priznati ni sam više ne sjećam, negdje između 10, 12 ili 14, ali je onda došlo do političkog prekrajanja. Dakle, sjećam se da je Međimurje tada bilo u zadnji čas izdvojeno, možda se i vi sjećate. Bilo je predviđeno da županija Varaždinska bude malo veća i da obuhvaća i Međimurje, međutim iz Međimurja su bila, kako su se zvali, braća Ramuščak, vrlo utjecajni tada u HDZ-u, koji su uspjeli u zadnji čas isposlovati svoju županiju. 7-8 županija nastalo. Tako da, mislim, to je samo jedan dio tih manipulacija. Ali i na jugu ih je dosta. Naravno, nismo mislili da je to specifik. Samo sekundu, čujemo sad reakciju s druge strane. Jesu li županije danas elementi koji vuku za sobom i neefikasne općine? Pomažemo općinama koliko možemo, ali nismo i nisu županijske institucije i sustav postavljen da pomažemo općinama. Ali jeste li u situaciji da zapravo preuzimate njihove obaveze? Vrlo malim dijelom, tako da ne bi se složio da mi obavljamo funkcije umjesto općina. Mi radimo svoje poslove i ako neko ima u proračunu određenu stavku koja će pomoći određenoj općini za neku kategoriju poslova s kojima se koje one obavljaju i za koje imaju potrebe, to je to. Ali u biti da mi obavljamo neke konkretne poslove umjesto općinskih poslova, ne. Koliki postotak općina u vašoj županiji treba vašu pomoć? Ili pomoć države, nije samo dostojan. Nekad i najrazvijenija općina treba pomoć županije, ali ne na ovaj način kako vi postavite pitanje. Da li treba pomoć da bi preživio? Ne. Te koje trebaju pomoć za preživjeti, država im daje potporu. I oni dobivaju potporu iz države. I to je pitanje i to je dilema da zadržimo takav sistem ili da prekrajamo takve krajeve, odnosno te općine. Međutim, pazite, prekrajanje je jednostavna kategorija. Nekoga ćete ukinuti i gotovo. Ali što ste postigli s tim? Šta je s tim područjem? Ako ne nađemo alate kojima ćemo nekoga koga smo prekrojili i učinili da ga nema više, da taj kraj ne podrži i ne nađe način kako da taj kraj nastavi dalje živjeti i raditi, ako krenemo od toga da nema dovoljno ljudskih kapaciteta da bi osmišljavao samostalno svoj razvoj. Gospodine Komadina, to nam je u stvari glavni problem. Koliko vama treba automobilom recimo s jednog kraja kopnenog dijela vaše županije na drugi? Pa, naša županija je malo atipična. Od Čabra do Raba vam treba cijeli dan. Od slovenske granice, gore i šume. Automobilom? Pa ne, treba mi do Lošinja 3 sata, ne znam, gore mi treba 3 sata. Ali ajmo recimo, u 3 sata možete doći do bilo koje točke u svojoj županiji iz Rijeke. Da, mogu. Jesu li uopće potrebne općine? Pa pazite, baš na Susak, Ilovik. Ne, slažem se, govorimo o kopnenom dijelu. Jesu li onda u takvoj situaciji s takvom veličinom županije uopće općine potrebne? Da li su općine potrebne? Ma gledajte, prvo je kriva teza da su administrativni ustroj sadašnji trošak državi. Sada općina mora i može potrošiti 20% svojih izvornih prihoda za plaće od načelnika do svog tog aparata, tako i županije. Znači, ne može neka općina potrošiti 100% novca svojih poreznih obveznika na administraciju. Znači, ona mora ono drugo uložiti u neke programe. Druga je sad stvar općina 800 stanovnika i ko ima prihoda, koliko ima po mjestu boravka poreznih prihoda. I vjerovatno nema dovoljno za nekakve ozbiljnije zahvate u komunalnoj infrastrukturi i tako dalje. Jer je naša država centralizirana, pa to obaljuju Hrvatske vode, ne znam, za vodovode, pa Hrvatske šume, za ovo, pa ono. Mislim, mi imamo malo nakaradno postavljen sistem. Mi imamo, kažem, i sustava u Europi još razmrvljenijega, pa koji je efikasan, a imamo i okrupnjenjega.
U pravilu se smanja, reće vam profesori, sigurno se stvara manji broj većih jedinica jer imaju veći kapacitet fiskalni, jer imaju veći upravljački kapacitet, više ljudi od struke, znanja. Pa ne može svaka općina upravljati pomorskim dobrom. Di im je komisija za granice pomorskog dobra, di im je katastar. Jasno. Ali da čujemo, gospodine Podolnjak, vi ste bili isto i u lokalnoj vlasti aktivni. Smatrate li vi da nema tu puno prostora, odnosno da je 20% eventualno prostor za uštedu, ili mislite da se mogu... Ne 20%. Ne može se potrošiti više od 20% na administraciju. Ali recimo, redukcija administracije... Ali imate dosta općina koje su primale dotacije iz države koje zapravo svojim prihodima teško da bi mogle uzdržavati tu administraciju. Ali naš je stav bio u Mostu da po uzoru na neke druge države, primjerice u njemačkim pokrajinama, da te male općine ne moraju imati administrativni aparat. Ako postoje već ta neka emotivna privrženost, da barem u prvoj fazi ih oslobodimo toga da imaju vlastiti aparat i da te male općine naprosto ne mogu imati profesionalnog načelnika kao što sad imaju načelnika i načelnika. I uvijek kažem iznova, ako je u Njemačkoj u malim općinama do 3000 stanovnika ne može biti profesionalni načelnik u bogatoj Njemačkoj, kako kod nas? I najmanja općina može imati profesionalnog načelnika i zamjenika. To naprosto nije racionalno. Kod nas se zapravo svodi sve skupa na to pitanje da li ćemo rezati administraciju. Ma nije tu uopće administracija problem. Vi imate općina koje imaju jednog zaposlenog, nego je problem javnih usluga koje dobivaju građani u tim općinama. Ali oni su bježali u sitne općine vjerujući da će imati bolju uslugu. Ma kakvi, to niko nije bježao, nego se tamo zatekao. Ne bih rekao da je neko išao u neku malu općinu. Ali idemo pogledati što nudi recimo grad Rijeka, a što nudi neka općina ovdje Peskovec, Mače u Varaždinskoj županiji i tako dalje. To su ogromne razlike. Mislite da bi ljudima u Maču bilo bolje kada bi bili dio neke veće cijeline? Da, apsolutno. Apsolutno. Po javnim uslugama, po javnim uslugama, da. I to je problem. I tu bi zapravo trebali krenuti i razgovarati ako bismo htjeli racionalno do nečega doći. Dakle, ovo pitanje ukidanje, ne ukidanje, prekrajanje, to je sve besplodna rasprava jer angažira emocije. Ono što bismo trebali vidjeti je pitanje koje poslove bi trebala obavljati država, koje poslove bi trebalo spustiti kao decentralizirane na neku regionalnu... Ajmo početi od toga što bi trebalo spustiti na županija nije. Pa svakako ono što je rekao gospodin Komadina, mi smo apsolutno jedna od najcentraliziranijih zemalja u Europi. I pitanje recimo upravljanja javnim dobrima. Zašto se šumama ili vodama upravlja iz Zagreba? Ljudi iz Zagreba uopće niti ne znaju, nisu nikad bili u tim šumama, ne znaju što se tamo zbiva. Zatim pitanje upravljanja krizama. Mi smo vidjeli kako je sustav kad je došlo do ove poplave, dok se je došlo do toga da se institucije pokrenu, stvar je bila zapravo gotova. Tek si onda mogao početi popravljati posljedice, ali nisi djelovao na uzroke. Tu je pitanje regionalnog planiranja, odnosno mi sad imamo situaciju, pa dajte pogledajte, imamo bolnica u svakoj županiji barem jednu. Čemu Hrvatskoj treba? Mi nemamo dobre bolnice, jel? Dakle, išli smo napraviti umjesto da se pitamo gdje nam trebaju bolnice, pa da po tome formiramo regije, kao što se inače radi. Mi smo prvo formirali, već su bile formirane, a onda smo išli u svakoj toj županiji formirati bolnice. Dakle, sad imamo bolnica gdje se ja recimo ne bih dao uopće niti pregledati, a kamoli operirati. Prema tome, to je pitanje te kvalitete usluga. Mogu nešto samo dodati. Gledajte, pa ne može postojati jedan ustroj za SDP, jedan ustroj za HDZ, jedan ustroj za Most, jedan ustroj za struku. Valjda u Hrvatskoj bi trebali imati konsenzus oko ustroja na bazi toga... Još nismo blizu njega, čini mi se. Pa kažem, zato gledajte, ja ću reći na primjer za HDZ, nema da se misli ljutimo. Ali HDZ-u paše ovakav razmijenjen ustroj. Oni imaju najviše načelnika, župana i tako dalje. Dobre. U nekom drugom ustroju sa drugčijim podjelom glasova bi to bilo nekako drugčije, ne? To bi bila matematika, ali... Jedan od argumenta za njih je ali to ne znači nužno da bi oni kao stranka tu prolazili lošije. Naravno, profesor. Snaga stranke nije u općinama i gradovima. Stranački život bi ostao zapravo isti, broj birača bi ostao isti. Status quo paše. Gospodin Pauk, to se često poteže kao pitanje da vama kao najvećoj stranci odgovara
velik administrativni kapacitet. Pa ima li tu, evo ovdje imamo struku koji na jedan način, pa da li to ima logike? Da jačina stranke ovisi o ustroju. Pa jaka je stranka zato što jaka bio ustroj ovakav ili onakav. Tako da su to više politizacije na ovu temu. Međutim, vaše pitanje je bilo što spustiti na županije. Profesor je započeo s nekim bitnim stvarima, ali toga ima kao u priči. Prvo je tu državnu upravu vratiti tamo odakle su je uzeli. Jer da imate u županijama poslove državne uprave i poslove županijske, i kod mene recimo sjede u istoj zgradi, pa kad pitate čovjeka na ulici, odnosno on vas pita da mu nešto pomognete, onda vi shvatite da je to državna uprava, pa mu kažemo, slušaj, to je državna uprava, nije županijska administracija. Ma to je, vi ste doli, to je u županiji, tako da teško je to ljudima pojasniti. Inspektorske poslove, inspektorate, pa imamo po 10-15 inspektorata. Znači li to da kada bi se te ovlasti dale vama? Poslove raspolaganja poljoprivrednim zemljištom, poslove raspolaganja imovinom, novo što ovaj DUDI radi, ovako kako je postavljen, pa to je katastrofa. Poslove katastra i gruntovnice, Ministarstvo uprave i pravosuđa. Pa zar ne bi bilo logično da je to u jednoj regionalnoj instituciji kao što je županija postavljeno i da olakšamo svim tim investitorima bili u tom slučaju svi ti ljudi samo prešli raditi za vas ili bi vaši ljudi mogli to obaviti? Mi bi radili to efikasnije nego što rade u sadašnjem sustavu, to je definitivno. A onda bi se moralo štediti u centralnoj državi. Naravno da. Pa gdje se najviše možemo štediti? Pa mi u županiji imamo 1950 zaposlenih, a recimo ta ista državna uprava po svim ispostavama po županijama ima preko 2500 uposlenih. Mi početnim preuzimanjem, znači županijska administracija, bez županijskih tvrtki poduzeća, znači jer one bi egzistirale i bez županije. Čiste županijske administracije 1950 uposlenih. U Hrvatskoj. A državna uprava, odnosno ispostave državne uprave po svim županijama zbirno 2500 djelatnika. Jesmo li mi u situaciji da zapravo država lakše štedjeti na drugome i disciplinirati, ukidati županije, općine, nego se zapitati koliko se troši u centrali i ispostavama te centrale? I uvijek samo u pitanju ukidanja. Niko neće namjerno ukinuti bez stvarno racionalne analize. Ali ono što mi tvrdimo zapravo i što, evo, pokazuje se u razgovoru, mi zapravo još uvijek imamo jako centraliziranu državu. Pričamo desetljećima o decentralizaciji. Pričamo desetljećima o spuštanju većih fiskalnih prihoda. Ja to slušam o županijama 2 desetljeća. Ja sam bio i županijski vijećnik, bio sam i u županijskom poglavarstvu i u vrijeme kad je započeta ta decentralizacija, ja sam već tada vidio da nema dodatnih fiskalnih prihoda za županije. One su naprosto omeđene i onaj glavni prihod, taj porez na dohodak, se zapravo stalno smanjuje. Kako država rasterećuje građane, tako zapravo stalno smanjuje prihode županije. I naravno samo njih, nego i gradovima i općinama. Ali gradovi se snađu na neki drugi način, nekim drugim prihodima. Županija je previše vezana zapravo na taj porez na dohodak i njih to zapravo itekako sprečava da zapravo rade više i korisnije. Govorili smo, profesor Koprić, o tom momentu dosta županija, općina. Županija, grad? Veliki gradovi, tu ne mislim na nove gradove u Hrvatskoj, govorimo o pravim velikim. Mi imamo takozvanih tih velikih gradova, 24 su stavljeni skupa u tu kategoriju, a zapravo ih je faktično 17 po broju stanovnika. I to su, realno gledajući, ti, ja bih rekao, veći i srednje veliki hrvatski gradovi. Pored toga još gradova, odnosno mjesta urbanog karaktera ima nekakvih 100-tinjak. Dakle, sve skupa, kad se pogleda, negdje 123 su naselja koja su urbanog karaktera. To je poznato, to je Državni zavod za statistiku objavio to. Oni su normalni nositelji razvoja, oko njih se zapravo sve skupa vrti. Tamo ljudi idu na posao, idu po socijalne usluge, idu u škole, u vrtiće i tako dalje. Sve ustanove su tamo koncentrirane. Spajanje županija, grad? Molim? Spajanje, neko povezivanje županije i tih nosećih gradova? Pa ne mislim da je to potrebno. Ono što sam ja čuo ili što je, mislim, postoje više varijanti kako se stvar iz ove sadašnje može transformirati u nešto drugo. Jedno je ova varijanta za koju mi kao struka mislimo da je najbolja, dakle podjela na regija i to 5, zapravo ih imamo, svaka čast svima ostalima koji se za taj status bore, i nekakvih 120, 130, tu sad treba malo biti ipak fleksibilan općina. To je prvi i zapravo optimalni model. Drugi model je, recimo, da se zadrže gradovi, da se općine i možda neki manji gradić transformiraju u oblike mjesne samouprave. O tome nismo danas spomenuli, ali oni imaju pravnu osobnost, mogu
funkcionirati i obaviti ove poslove koje sada obavljaju općine. I preostali dio, dakle da imamo al pari, kako bih rekao, gradove i županije, a općine su onda samo oblik mjesne samouprave unutar županija. I ima treći model, da povećamo sve lokalne jedinice, dakle da ih povećamo kao što smo imali negdje do 1993. godine i da formiramo velike općine koje ćemo zvati kako god, mogu se zvati gradovi, tu nazivi stvarno nisu bitni, i samo onda bi trebalo vidjeti šta uopće sa županijama, jer onda županije nemaju ulogu. Praktički bi mogla biti Republika Hrvatska s jedne i takvi gradovi s druge strane. I nije ih bilo, da. Gospodine Komadina, ova tri scenarija. Ja sam uvijek za oslabljenje uloge države u postupanju i upravljanju resursima. Osim od generalnih funkcija države koje mora. Znači, ako se stvaraju veće jedinice lokalne, onda je logično da županije moraju rasti u regije. Dobro. Jer upravljanje infrastrukturom, cestama, željeznicama, ali onda to ne radi država, kako bi ja rekao. Znači, preuzimate poslove, a mi jednostavno imamo mentalni sklop, kako bi rekao, da se sve mora upravljati sa Markovog trga. Jesam li vas dobro shvatio od ovih scenarija koje je profesor Koprić ponudio, vama se najviše sviđa velike regije i u njima velike općine? Gledajte, mi smo imali po meni šansu, ne znam što profesori misle, ali imali smo šansu kod statističkih regija kad smo ulazili u Europsku uniju. Mi smo, po meni nakaradno, prvo smo imali, ne znam, tri, pa dvije, pa mogli smo imati 5. Jer kriterij je bio oko 800.000 stanovnika, to su naravi projektne regije. Vi tamo bilancirate ovaj GDP po stanovniku u smislu prosjeka Europske unije i povlačite sredstva za projekte tih regija. I samim time kroz tu projektnu suradnju bi došlo možda jednog dana i do izrastanja ovoga, kako bi rekao, političkih veza i administrativnog ustroja. Sad me tu zanima stav gospodine Pauk HDZ-a, ali od toga ništa. Za sada. Stav HDZ-a je stav u stvari najvećeg dijela Hrvatske zajednice županija, a to je da su ove županije u ovakvom sastavu, u ovakvom broju, u stvari nositelji regionalnog razvoja Republike Hrvatske. I na braniku su tog regionalnog razvoja Republike Hrvatske. I to su dokazale sa svojim djelatnostima kroz ove apliciranje i realizacije. A što kažete o ovoj ideji da one narastu na 5 velikih, zvale se one regije, županije? Ne, moje mišljenje je da će regije i takve vrste regija da će podijeliti Hrvatsku drastično i da će tu biti velike. Hoćete pojasniti, često dolazite argumenti iz HDZ-a. Pojasnit ću vam, evo neka vam gospodin Komadina odgovori, neka spoji Istru i Primorsko-goransku županiju u jednu regiju. Su bili dobri su da, ali spojite to u jednu regiju. Spojite Dalmaciju u jednu regiju, spojite Dalmaciju u regiju i pitajte Dubrovnik šta misle o tome. Pitajte Zadrani i Splićane šta misle ko će biti šef te regije. Spojite 5 slavonskih u jednu, šta ste dobili? Dobro. Što ste dobili? Dobili ste možda efikasnu 5 siromašnih županija, relativno siromašnih, ste spojili u jednu regiju. Da li ste dobili jednu kvalitetnu regiju? Jednu stvar treba priznati, okolnosti su se promijenile. Zato kažem, sad treba pitati građane. Jer prije su crtali 93. Čujte, jer tako da je bila neka politika crtala. Kriteriji, hajmo reći, možda nešto povijesni ili taj etnos, nekakav pripadnost, ali bilo je tu i politički kriterija u tom crtanju. Ali sad imamo ustroj, sad treba konzumirati prava ljudi. Pa ne možete ukinuti nekome, ajmo reći, treba te naše županije pitati građane da li su za referendumom, da li su za to da se pripoje, ne znam, okrupne ili već kako... Vi ste radili analizu koju ste nam dostavili. Pitanje kako vi postavite pitanje. Takav referendum je, oprostite, s tim se uvijek govori, treba referendum. Građanima treba ponuditi nekoliko rješenja. Ne može biti rješenje da li ste za ukidanje županija. Jer građani se splaše i misle se, pa šta će biti iza toga? Ja više neću dobiti uslugu. Ne, pa treba biti fer i reći da postoje različite mogućnosti organiziranja jedne te iste stvari. I ništa mi ne bi izgubili, čak niti vi politički, da se organiziraju regije, nego bi cijela zemlja dobila veći kapacitet. Pa oprostite, kako bi se jedna regija, slušam taj argument koji je potpuno pogrešan, kako bi se jedna regija mogla odvojiti, to je još od Budiše, pa evo sad do tu nekog koji je bio u vašem prilogu, koji plaši narod sa odvajanjem regija. Pa oprostite, kako će se odvojiti? Hrvatska se odvojila zato što je imala pravo na samoodređenje do odcjepljenja. Gdje u našem ustavu piše da mi moramo dati regijama pravo na odcjepljenje? Mislite li da je nepremostivo spojiti Istru i Kvarner u jednu regiju? Pa ja sam uvjeren da bi... Mi smo spojeni tunelom. Ja sam uvjeren da bi čak i politički im bilo dobro da se spoje jer bi imali veću težinu.
I Opatija kao glavni grad, recimo, ili tako. Ali zašto moram dodati? Ne mora biti neko Profesor veliko Akrap, središte. vaš kolega, slušali ste ga i čitali njegove radove. On dokazuje da je i za demografsku sliku Hrvatske bi bilo pogubno ukidanje lokalnih samouprava, odnosno smanjivanje tog broja, i odnosno pogotovo ukidanje gradova kao takvih njihovih ovlasti u tom smislu. Jer administrativni aparat čini da ljudi ne iseljavaju, imaš određene Ali niko ne kaže da će se gradovi, samo je pitanje hoće li se gradovi po jednom scenariju izjednačiti sa županijama i gledajte, ili će biti dio smanjenje velike broja regije. tek samouprave likvidiramo određen broj, smanjimo broj načelnika i župana i to je sva ta ušteda. Jer službe moraju ostati raditi. Neću sad uzeti primjer Istre da mi se ne ljute, ali na primjer da se spoje Zadar i Šibenik, na primjer. To ste vi lukavo preskočili kao na brajde. Ja sam tu vrlo otvoren. Pa nego mora izdavati građanske dozvole u Šibeniku. Ili ćemo ukinuti te urede, pa ljudi u Šibeniku neće raditi kao inženjeri izdavanja dozvole, nego će svi iz Šibenika ići u Zadar. Ma naravno da to neće se nikad dogoditi. Zapravo usluge treba spustiti dolje. Možda bi trebalo reći još jednu stvar koja mi se čini jako važna, a mislim da je gospodin Pauk nešto od toga načeo. Dakle, dajte da pogledamo cijelu organizaciju države, ne samo lokalnu samoupravu, cijela organizacija države. U javnom našem sektoru, u javnoj upravi radi negdje oko 265.000 ljudi. Mi smo dobili neke djelomične podatke iz kojih se vidi da zapravo od toga jedan manji postotak radi u Zagrebu, što je normalno, nego su zapravo ti ljudi dislocirani na terenu. I zato imate u svakom mjestu, u Šibeniku možda, 25 ispostava minimalno, u nekom manjem gradiću ih ima 10 do 15, u Vukovaru ih ima 30 i tako dalje. I tu s gledišta građana najedanput se nađete u situaciji da imate načelnika, gradonačelnika, ali on, kad dođete kod njega, on kaže ne, to nije kod mene, to ti je tamo negdje drugdje. I ljude šeću uokolo. Dakle, moramo postići neki stupanj integracije te usluge za građane. Ipak smo došli do efikasnosti na kraju. Je, ali s druge strane, ovo što mislim se govori isto kao argument u prilog održavanja županija. Pa ne može biti svaka županija da ima svoj aerodrom, da ima svoju luku, da ima sve svoje te vrlo skupe infrastrukturne objekte koji će biti kvalitetni. Svugdje se to na razini regija... Ja bih samo htio dodati da smo mi ovdje načeli u stvari temu, samo vi na mediji uvijek nametnete ukidanje, skidanje i tako dalje. Analiza i decentralizacija, apsolutno svi se slažemo da je država decentralizirana. Znači sustav treba decentralizirati. Treba krenuti od ozgora prema dole i približiti se građanima. Ali ja sad pitam kako riješiti onda ako je građanin u fokusu i kvaliteta usluge? Pa ne možete vi to riješiti sa regijom. Dajte mi, uvjerite me, matematički, ekonomski, ali to je konkretno. Vi ste nas pozvali tu kao župane. I ono o čemu mi možemo meritorno govoriti su upravo županije. Ma dajte mi, molim vas, evo profesore tu, neki matematički ili ekonomski model koji će mi ukazati da je regija sutrašnja puno bolja i kvalitetnija nego što je sadašnja županija. Jedan primjer koji sam rekao nedavno u razgovoru. Recite vi 100 primjera. Mi u okviru županije nismo mogli riješiti odlagalište otpada. Riješit ćemo ga na razini regije. Mi smo ga riješili. Kao regionalno odlagalište, naprosto za nekoliko županija sadašnjih. Sjeverozapadne. Logično da vi u 4 male županije imate 4 odlagališta. Logično da imate jedno. Ima i drugi segmenata. Ali što je, nema ko presudi. Ima i drugi segmenata. Gospodarenje otpadom je jedna sasvim specifična kategorija i ne možemo je svrstati u... Nemaju sve županije aerodroma. Imate bolnicu u Šibeniku, idem kod vas. Imamo dvije bolnice. Imamo opću bolnicu Šibenik, Šibensko-kninske županije i opću bolnicu u Kninu koja kreće kao specijalna bolnica. Onda imate u Zadru bolnicu i vjerojatno postoji još neka bolnica relativno blizu. Imamo u Splitu naravno bolnicu. I imamo u Dubrovniku bolnicu. Dobro, ima i u Gospiću gore bolnice. Pa valjda ovi ljudi zaslužuju da se njihovo zdravlje drži na odgovarajućoj razini. Ali budući da je to relativno prostor prometno dobro povezan i relativno blizu, ne bi li umjesto te 3 ili 4 dislocirane bolnice ona koja bi bila na jednom mjestu okupljena bila ne 4 puta, nego možda i 10 puta bolja. Ali ovdje smo rekli da treba uslugu približiti građaninu. Zar ćete mu je približiti ako stavite bolnicu u Splitu, a ostavite Dubrovnik i Šibenik i Zadar bez bolnice? Ne može se svaka usluga, pazite, postoji točno način na koji se izračunava na koju razinu ide koja usluga. I naravno da svi mi zaslužujemo sve jednake usluge, ali ne može se sad na isti način prosuđivati dječji vrtić i bolnica. Jasno je da bolnica traži određeni prostor i određeni broj ljudi da bi bila racionalna i da bi mogla privući dovoljan broj kvalitetnih ljudi, uključujući kirurge.
Razumijete, vi kad, dajte, molim vas lijepo, budimo iskreni sami prema sebi. Pogledajte vijesti, dogoditi se prometna nezgoda negdje, tamo te operiraju i onda te voze u Zagreb da te pokrpaju, odnosno poprave. Dakle, to ne može biti slučajno i u svijetu se zna... sve bolnice. Ma jasno da se ne mora razina usluge mora biti sve ne bolnice. Ista u svakoj bolnici. Ali ne može biti u svakom županijskom sjedištu jedna bolnica. Vi morate imati za šivanje prsta, nećete se ići Šibenika, nego, mislim... Zašto ne bi imali? Ali za Doppler, ne znam, za nešto, ne može u svakoj bolnici biti. Imaćemo 4 temelja. Još jedno pitanje za vas, gospodine Podolnjak, netko je spomenuo, mislim vi, gospodine Komadina, da ako 4 siromašne, a mislim da je to gospodin Tolušić govorio više puta, ako 4 siromašne slavonske županije naprosto mehanički spojite u jednu veliku, dobit ćete jednu veliku županiju bremenitu problemima. To mehaničko spajanje nije dovoljno. Zar je rješenje imati 4 siromašne? Mi vjerujemo, dakle, sa jednom, nazovimo to uvjetno velikom županiju, ako nećete koristiti termin regija, u kojoj će Osijek, primjerice, biti regionalno središte, koje to po prirodi stvari i jeste i uvijek je bilo. Mi sigurno mislimo da ćemo u tom središtu neke javne usluge pružati daleko kvalitetnije nego što se to može na sada 4 rasparcelirane županije. Definitivno da kao, pa nemate 4 sveučilišta, ja mislim da imate jedno, možete imati vrlo kvalitetno. Ne možete imati 4. Još malo pa ćemo doći u situaciju da će svaka županija htjeti imati svoje sveučilište. Pa već imamo veleučilište. Ali ide u tom smjeru, zar ne? Pa jednostavno ne možemo imati. Ne možemo imati. Pa, gospoda su u pravu, radi se o tome da ustroj, kako bih rekao, teži ka tome da svako ima sve, što nije racionalno. U redu je da svako ima, što kaže gospodin, dječji vrtić. Ali nije normalno da sad svako hoće iza sebe napraviti spomenik, svaki načelnik hoće, ne znam, sportsku neku dvoranu, hoće... Mislim, svaki poslovne zone, možda jedna velika poslovna zona za 5 općina, velika, u redu, a ne u svakoj općini, kako bih rekao, u smislu prostorno-planske priče, ali kako je samouprava ima to pravo, onda hoću reći imamo određeni dio neracionalnosti. Jesam li vas dobro shvatio da bi vi preuzeli dio ovlasti državnih, rado, apsolutno, ali i reducirali zapravo općine, ove male, neefikasne, i dio njihovih ovlasti uzeli? Ne, gledajte, po meni su općine, zavisi što smo im dali u zadaće. Općine su, na primjer, po meni, Rijeka, da je to sad velika općina Rijeka, onda je Kastav i Viškovo periferija Rijeke. A ovako ga su općine svojim poreznim prihodima, oni će urediti, pa osnovna škola je logično da je općinska, ovo što ste rekli. I oni će urediti svoje zelene površine, uredit će nogostupe, imat će lijepo, ugodno mjesto za život. A iće neke usluge konzumirati u Rijeku. Ali u Rijeci će konzumirati, vidite što ljudi razumiju, u pravilu županijske usluge. Konzumirat će usluge doma zdravlja koji je županijski, hitne medicinske službe koja je županijska. Pa nećete voziti hitnu medicinu od jedne granice administrativne općine do druge, nego valjda do bolnice. Jasno. Jedno pitanje sad za vladajuću koaliciju. Gospodin Podolnjak vrlo energično večeras... Solidarnost, znate što je važno. Pa ne možemo mi isto imati sustav da ćemo sad mi imati sav porezni prihod i baš nas briga jer smo mi razvijeni, a Slavoncima ne dajemo ništa. Pa mi imamo 1:3 odnos GDP-a, jel tako, otprilike od Slavonske do ove naše primorske, pogotovo istarske ove... To sam zato pitao, mehaničko spajanje ne znači ništa. Za svoj razvoj imamo pravo, ako treba biti razvijeni, ali moramo imati i onaj dio koji uplaćujemo za solidarnost svima. Ali nije održiv sustav Hrvatske da imamo 17 nerazvijenih županija, odnosno ispod prosjeka Republike Hrvatske. Pa to nije održiv. Gospodine Pauk, razlike u vladajućoj koaliciji HDZ, Most? Pa nema razlika. Mislim, postoje razlike u početnim stajalištima koje su iznesene u izborima, ali mi se svi slažemo da treba provesti jednu kvalitetnu analizu, otvoriti javnu raspravu, u tu javnu raspravu uključiti svi čimbenike i ovo je jedan prilog tome. Uključiti, znači, i struku, uključiti i ove građane o kojima smo govorili, radi čije usluge u biti, pružanja usluge njima sve ovo radimo i uključiti u konačnici nas koji smo lokalno i regionalno, ali oprostite, uključiti nas, ali stvarno, od početka do kraja u postupak. Ako analiza pokaže da je Most u pravu? Mi ipak možemo dati puno informacija vezano za funkcioniranje. Ako analiza pokaže da je Most u pravu? Ako analiza pokaže da postoji bolje rješenje, ma Bože moj, pa idemo svi u bolje rješenje. Ali molim vas, ali kod srednje razine vlasti, ja ponavljam ponovno, ne postoje matematički ni ekonomski modeli koji će vam ukazati da je ovaj način bolji od ovoga. Prema tome, u velikom dijelu je to politička odluka. Pri samom smo kraju, htjeli ste nešto ubaciti? Ne. Dozvolite samo da kažem na kraju da smo mi ovu temu stavili na dnevni red i nećemo je maknuti s dnevnog reda. Mi stvarno mislimo da postoje ozbiljni razlozi, struka je to davno potvrdila
i Institut za javnu upravu, i Institut za javne financije. Dakle, mi ćemo naravno uvažavati stajališta partnera u vladi, pa i onih naravno koji su sad u opoziciji, ali mislimo da je ovo prevažno pitanje da ga ponovno stavimo negdje na stranu i da se godinama zapravo ne bavimo efikasnošću i racionalnošću sustava. Ima brojnih propusta u sustavu koje moramo ukloniti. Profesore Koprić, o 3 ste modela govorili. Za koji smatrate da bi bio najbolji? Pa onaj prvi, ja sam rekao odmah da je prvi model najbolji, dakle 5 regija, 120, 130, 140 nekakvih općina ili gradova. To je model, pazite, ne što ne postoje matematički modeli, postoji jedna logika ekonomska koja govori da je to najbolji model. A što se tiče, samo da kažem, raspodjele ovlasti. Mi već imamo raspodjelu ovlasti u Ustavu, ali ih male lokalne jedinice ne mogu konzumirati. Zadnja rečenica. Gledajte što je ispalo. Mi sad imamo emisiju Promijenimo pa ćemo vidjeti što ćemo raditi. A mi prvo moramo vidjeti što ćemo raditi pa onda promijeniti. S time ćemo završiti. Hvala vam na sudjelovanju. Dragi gledatelji, vama hvala na pozornosti. Bilo je ovo još jedno Otvoreno. Laka noć do sutra kada će s vama biti kolega Mislav Togonal.